on your for okay, First Samuel chapter 30, 1 to 12, no capture this. Na the need that's when you na already say 2-1 now be 2-1 now. You sabe can your pursue them, you shall overtake and you will recover all. Na David to sana moyi na wakodu kwanso na ohun baby onfa na abereme bia wa boye mere no da kwan mu na ne nkrofo agya no na woman aduan di ye ne papa na pan abereme se mamemfa mko baby omo enam saa abranti so they were able to recover eno ho connection ye ka obi obedi wanim kan wusika nyina achi no wohia obi no waboa no watumi aye bibi wusika nyina achi wudin awo nyina achi bibi wiwo na no pay yesere rade se erade oboafo erade onyi oboafo enti siesie ho na me no nyina yebe rampa bomu na yesere rade hodom yesere erade hodom yesere twedi ampom onyankopɔn hodom na watumi aboa yen na yetumi aye erade onhyirawo wudi bra sese ye phone call na what we ube pemu enidaso na we Jesus say enidaso wo Yesu mu enidaso wo Yesu Kristo mu kai say ufre ni yekese enidaso a na wakese enidaso wo erade Yesu Kristo mu kai na eno eninchi a chese wudi wura man your friends say you've got the access code also for solo no pay what do we expect the prayer time weekend prayer time and then we I'm a chin and a pay they be no be brave and bride to me say gina nyame asem to sua de papa na you be gina so de abompai na ye bompai a osoro be bia man osoro be kasa man osoro be dan ho di o ya abrabam na rade be akoma so apede man man ne je wie mpe amen we lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Sing it again. Oh, be lifted above all other gods. Above all other gods. We lay our crowns and worship. Oh, glorious God, say. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship. Oh, glorious God, yeah. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted, say so. Oh, be lifted above all other gods, above all other gods. Say we lay our crowns and worship you. Say, oh, be lifted above all other gods, my Lord and my King. Above all other gods. We lay our crowns and worship. Oh, glorious God, say. Oh, glorious God, we praise your name. Everybody say, we lay our crowns and worship you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise rakada bakasa brandi baruka shibele bendo brokata parandi libra kato Father Lord, we are grateful. Na ye ka se ye kin kan efi ahene homa etoso abi enti anan enti chem duba kono
duba kono na ehope ene ye fa yen asem na fi prayer for divine network, divine connection na anopei onyame onkaye na oma adumbi emedom yen uhia oberema waso aware. You need somebody to connect you to that gentleman. You need somebody to connect you to that young lady. Where they say who certificate AFA, say you need a connection. Udidra. People must connect you to customers. Na wabanso we treat you ye na we di akoso oton nipa necessary beto. Erade ma wo dra, erade oma dra. Yeah, Second Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4 verse 11. Na yebekan yafi na osi na Elisa egusore kasa no osi upese meka asembi minka hu minni hu komo bi entre amrado ana ohene ema wana na ma meneka chini so meni won anete. They are my people. Ebusuanfo anopai, we are praying that the Lord will bless you with that grace, that divine link and connection, so that what the Lord desires to do for you will come to pass this morning in the name of Jesus. In the name of Jesus. Without much ado, we take off immediately. See, ye rampa bomu anopai abo sima dunsia apahu nunum. It's 5:16 and we are entering the time of prayer. As we begin to thank God, we're going to bless the Lord. Thank God for this morning. Regada shada branto zabrea. Lido shede gada brazanta. Legada brashada gada brazigosa. Lianda nuando, liando. Zeliado, Zalia Godobo, Legadabra Shadabadabadaba, Legadabra Shadabadabadaba, Legadabra Shadabadabagadabra Shadaba, La Doce da Zantelia Cosa, Le Manua Zabrantelia Catabra, Legadagada, Regadagada Shadagadabra Gadaba. Mante de bedebe, legadaba shadabadabadaba, lebadaba shabadabadaba, lebadaba shabadabadabadaba, lebadaba shadabadabadaba, lebadaba shabadabadabadaba, lebadaba shabadabadabadaba, lebadaba shabadabadabadaba, lebadaba shabadabadabadaba, lebadaba shabadabadabadaba, lebadaba shadabadabadabadaba, lebadaba shadabadabadaba, lebadaba shadabadabadaba, lebadaba shadabadabadaba, lebadaba shabadabadaba, lebadaba shabadabadabadaba, lebadaba shabadabadabadaba. Regadaba Jesus Mantelia Gadabra, Legadabra Shadabadaba, Legadaba Shadabadaba, Legadabra 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 Shadabadaba, Rakatatata, Rakatakata, Rekatashata, Rekatakata, 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 Ziantadi Badabranta, Ziantada Bragadabra, Legadabra Zabadaba, Legadabra Zagadaba, Legadabra Zagadabra, Legadabra Zagadabra, Leleuntosa. Yes, Lord. All night, having held in your hands. Ebusuafo ye rampa bom anope yere bompa se yenam kwambi so aye niam bi akansem bi edinsemmoni bi niam bi ayaya eno na wobudin a we de kai ebusua bibi ekoso a ekutia yen anope yere bompa se Kristo ahoden Kristo moja
ɛmfa ɛnkoma yɛn mogya yɛn pepa yɛn mu mɔ yɛn bɔne yɛn mfomso bia no pɛ wobɔ mpa asrɛ sɛ Awurade nhomɔbɔ no ɔmfa mfomso nkyɛw Man, Lozi Mada Gabrazia, Mantelia Gazabra, Ligado Shada Braza, Radiomobo. Father, in the name of Jesus, we pray. Oh God, we pray for forgiveness. We ask for forgiveness in the mighty name of Jesus. In the 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 name of Jesus. Eradina ye bien fu erade fache yo. 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 Ewo Yesu dim. Erade fache yo. Kwambia ye nam so afum erade fache yo. Kwambia nam so afum erade fache yo. Kwambia nam so afum erade fache yo. Erade fache yo. Erade fache kosa bompai ye bompai erade hu abusuan mobo no fa abusuan fomso nyina encheye abusuan fomso nyina odefo infante ewo Yesu dim odefo infante ewo Yesu dim erade infante ye funkan biara unia oba kan bia nam so akasa aye bibi we want to pray that the Lord will forgive in the mighty name of Jesus in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ligadabra Zagadabra 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 Ligadabra Zigadabra Ligadabra Zigadabra Ligadabra 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 Ligadabadaba, Ligadabadaba, Ligadabadabadaba, Ligadabadabadaba, Ligadabadaba, Ligadabadabadaba, Ligadabadaba, 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 Ligadaba, Mentadabadaba, Lekashadaba, Lekashadaba, Rakatakata, Rakatashadaba, Lemanua Zabra, Shabrandi Biria Tarabanku, Briandi Nakunde, Lekada Bakata Brako Baria Tarabande, Ye Bompaye, Radi Huya Mobo Nano Pay, on Febusiam, on Fire from Sun Chayan, Yayakan, Yaya, Anshan and Uniam, and a payan sense who we are mobile. Babu said, No Katanim Ratos on Orange Chiade, Yemo or your Pemukayan from Serradi and Kafun or Trinity or the from Tunabeche, no bet to your Waffin now, and a Pel Bompaise Radin whom mobile, whom mobile, Mofranukus would then way. Babu said, I do Tembia no Diman and Manos Rebon Fighter Manema, Bompire for Marshall Radis, Radin for one from Sunchawam, Omunam Quemisai, BB, or Radinama, Radina Bushu, influence, Woody Gemus and now Gemus, Jauri Gemus, Oba, Ediama, Busia, Ediama, Mankana, Ediama, Ukapemang, Ediama, Akropong, Ediama, Safua, Busia, Kuahu, Yabompai, Ligadabra Zaya, Ligadabra Zaya, Ligadabra Zaya, Ligadabra Zaya, Ligadabra Zaya, Ligadabra. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Jesus will give you the glory and the praise. Glory will speak for the church in this hour. Anope Bompire se hon konko ahoden and saturate ye ne fifo ebusanfo o se and as many that are led one na honhom ne ka won no one way Akropong ma anope yere Bompire weekend yi mu onyamema ne hon kronkron en hye ma udi tie ye hon kronkron on hye ma hon kronkron oni wanim kan hon kronkron on hye ma on mesiesie on hye den onyimra ye biara enfi wo so en anope yere Bompire asre nyame hon kronkron ahoden second half may he have the cause to lead us to do what he wants us to do in the name of Jesus. In the name of Jesus, we are praying that the Spirit of the living God will imbibe, will saturate, will fill us with the presence and the mighty power of God. In the name of Jesus, we pray the flow of the Holy Spirit, the move of the Holy Spirit flowing in our lives. In the name of Jesus, 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 we are praying, oh God, let your spirit be lifted, let your spirit fill us, saturate us
us, O God, with your mighty power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rako Shabaria Kabariandosha. Ibekendele Momarapati Atariande. Legede Boshaba. Rabababa. Father, we pray in the name of Jesus. We pray your spirit, and your word says that the Spirit of the Lord God is upon me, and that the Lord has anointed us to God. We pray for that anointing. We pray that to God. 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 In the name of Jesus. 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 Rako Shabadaba. Ikadaraba Sandaraba. In the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yantada Likatabadaba, Likashadabadaba, Legadabrasha, Legadabadea. In the name of Jesus. Ebusafo ye bom paye se Ewurade ma wo han entomeso. Lord, I pray that your light, Kristo han entowoso. Nyanya yɛ kan nas ɛhan no de nkwagye ba abusafo sɛ wonni nkwagye wɔ Kristo ma saa nya yɛ kan ɛno de nya connection sɛ den na wo nkwagye wo atokyima ɛnkɔhwe nya yɛ hwehwɛ titire wɔ Anidaso Bere ne sɛ Kristo nkwagye ɛne ne han ɛbɛso so ɛbɛtɔ so na ne nkwagye de wabuya mamansan nyina anɔpɛ wo de bompa sɛ Kristo han ɛntɔwo so Kristo han ɛmɛsraw Awurade Kenya ne nkwagye ahoɔden wɔ wu mu Awurade ahoɔden ɛmɛsraw wo ne wo fifo na ɛhan ɛmɛsraw wo ne wo fifo yɛbɔ sampa no ɛwɔ Yesu dim the light of the covenant of the Lord ragadaba shagadabra ragadaba shadagadabra legadabra shadabadaba legada shadagadagada legadaba shadabanta leadabra shadabadabiata zigadabra shantalia mazia legadabra shadabrantelia zata legadabra shadabadaba legadabra shadabadaba legadabadabadabadaba legadabra shabadabadaba legadabra shabadabadaba rapapapa rapakata prakata prakata rakata prekata prekata rekata bata shatapa natapata shapata kata rekata shadapata rekata kata shatakata rekata shatakata rekashata kata zikata bra shadaba. In the name of Jesus. Yet to us abompaye obeka edmechi Erade Yesu ena no pay medawase se wasem eye no kware na ewo ho mame unam wasem so na wo hyemi nkran se ade nyina mu me de me hoto wasem so a ebesimi yiye ena no pay wasem eye han eni nkuni mame na enkoma me bibiara aye den ewo masetena Erade ma wasem emubuni nyina emu mame anopai ebra migusu bompa wasem enim kan na yes akwansidi biara etwani nyinam ewo Yesu dim ye bompa ewo Yesu dim ye bompa ewo Yesu dim ziko shadabra leka shadabra kata leka shadabra kata leka shadabra kata leka shadabra kata in the name of Jesus. Leka shadabrakata, leka shadabrakata, leka shadabrakata, leka shadabrakata, leka shadabrakata, zedagadageada, zegadabra shadaba, lezadagadabra, 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 lezagadabra, 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 Zagadabra, Jesu dim. Onu Erade ahoden entu fani ni na so. Wo Jesu dim. Wo Jesu dim. Wo Yesu dim. Wo Jesu dim. Wo Yesu dim. Wo Jesu dim. Wo Yesu dim. Wo Yesu dim. Wo Yesu dim. Wo Yesu dim. Abusuafo ye to aso abompai. Ye bompai asere Erade se. Obi biara onu Erade enam nasem so ahye no ewo yasetena mu se oye obuafo bibibia ekekere no bibibia etwe no san bibibia emma yembuafo ohuya se no wo sere Erade anopai se nia etwetwo san dai biara wo so a
na asɛ wo nhyira nyinaa da biara eba wakwema na nia ɛwɔ w'anim ɛsɛ sɛ wo nsa ka no na ayɛ basaa da biara wo so a na wo mpaebompo ayɛ basaa anɔpɛ yɛde bɔ saa mpae sɛ da biara ɛsutwe ahoɔden na yɛntumi nyina mmɔ mpae yɛntumi nkɔ kan yɛsɔ ne aboto ne ayɛ basaa ɛna anɔpɛ yi Awurade ahoɔden Kristo mogya yi a ɛko ama yɛ mogya di nkunim ama yɛ entwumfa da biara so emubu da so bɔne biara adai so bɔne biara adai so basa akɔyɛ gate a ebie kwan ma nea yɛ papa ba yɛn akwan mu no anɔpɛ yɛre bɔ mpae wobɛso da na nneɛma basa anɔpɛ yɛre bɔ mpae sɛ saa da so na esi nhyira kwan esi yedin kwan esi asomdwe ne ayaresa kwan na anɔpɛ Kristo mogya entwa ne nyinaa mu wode bɔ mpae wɔ Yesu dim mando zima ya dabrazi mandelia gadabra le shadabra zagada le shadabra zagada le gada shadabra zata le gashadabranta le gashadabraza in the name of Jesus Christ the Son of the living God le gashadabra le gashadabra le gashadabra le gashadabra le gada shadabra le ko shadabra le kashadabra le ko shadabra le ko shadabra le gadabra shadia le gadabra shantea le gadabra shata le gada shata le kato zabra le adagada le gadabra shadaba le gadabra shadaba regadabadaba regadaba shadaba regadaba shadaba regadaba shadaba le gadabra shadaba le gadagadasha le gadaga shadaba Legadaba shadaba, legadaba shadaba, legadaba shadaba, legadabadaba, regadabadaba, matata shadabrata, ledadada shadagadagada, legadagada shagadagadaga, legadagadaga shadagadaga, legadagada bragadagada bragadagada, legadagada shagadaba, legadagadaba shadaba, legadaba shabadaba, name of Jesus. Yet to us a bompire no pay as Awurade sɛ bibi biara ɛyɛ osi akwan abusua mu osi akwan wɔ abusua mu tumi biara edi hene wɔ abusua so na esi gyinae abɔpɔw sɛ ukosoro ba fam metwa hwe fam ye bompa ya sore Awurade niama no kosoro a panyan na ba fam bibi kosoro bibi na fiase fefe akakakra na tomana bibi esi na atia nti abusia no ukukura na hwe fam obi se utara na awai ye sore Awurade wudu wani tu abusia ni ma hu se niama nko yiye kura asemesi pejai kakra anche kura na bibi abona hwe Jesus oyi ko kakra anche na bibi abona hwe it's a trend ye bompa ya no pay na Yesu Kristo din mu ye fa nyame ahoden fa nyame asem gina nyame asem so se tumi biara asori wa abusua ne so se me ne abusua bedi me ne abusua beko me sori wa abusua so ugina mu se Kristo sire ni anopem Awurade fa na kodi nyina enhyehyɛw ebra ye de bompa yi a ugina Yesu moja ne din so abompa Bible say at the mention of the name Jesus every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord me no ugina Yesu Kristo din so wo bompa ya no pese tumi biara Awurade ewo ye busua mu ewo edimachi ekutia me ekasetia me etwitwa makwan mu ne mama sitina enkose ne esese ekɔ no wo Awurade a wahyira me Awurade wahyira me na so mi hu sɛ nhyira yi anɔpɛ ye bompa wo de ani bere de bompa sɛ Awurade wa hoɔde emu bu sɛ tumi ne hyira in the name of Jesus in the name of Jesus legadabra zadabra zagadabra legada shadabra zagadabra legada shadagedagedabra zadabadwa dagadabra lagadabra zogadabra zagadabra legadabra zagadabra gadabra legada shadabra gadabra zadaba legadabra zagadabra shadabadaba legadabra zigadabra zagadaba legadabra zagadagadaba legadabra zagadabra zagadabra legadagadaga zagadabra zagadaba legadagada zagadagadagada legadagada zagadagadaga legadagada zagadaba legadabra zagadabra legadabra zagadagada shadabadaba lebedebedebedebe lebedebedebedebe legedebedebedebe
legede bedebe, legede bregede 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 bregede, legede bregede bregede, legede bregede bregede, legede bregede bregede, legede bregede bedebe, 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 yede bedebe bedebe, yebede bedebe bedebe, yebede bedebe bedebe, yebede bedebe bedebe, yebede bedebe bedebe. Yes, Lord, man, tell you, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, yes, Lord. And me and my father will dine with him. Me and my father Yeah, to us, our bompire no pay. Yere bompire say, Ewurade enam n'asɛm so. Tumi biara ahyehyɛ ɔhaw, ahyehyɛ owu, ahyehyɛ yare basa. Second half of this year, ato abusua mu no, yɛfɛ tumi wɔ Yesu Kristo ahoɔden mu na yɛtwa ne nyinaa mu, yɛtwa ne nyinaa mu, yɛtwa ne nyinaa mu. Yɛtwa ne nyinaa mu, sɛ anɔpa yi me na ɔde bɔmpa wobɛka adi m'akyi Awurade Yesu ɛna anɔpa yi meda wase sɛ wasɛm ɛba mu ɛma me akwan nyinaa mu wadom ɛna wode adom yɛn wode atwa ɔfa edi kan ɔfa to so abien nhyehyɛe biara ɔbɔnefo no ahyehyɛ ɛtia me ne me fifo sɛ ɔde owu sɛ ɔde yare ɔde accident ɛne ɛsane bɛhwim yɛ sika de asɛn yɛn anigye ɛberɛ a yɛbɔ mpa yɛ anɔpa yi yɛsrɛ wo sɛ ma w'ahoɔden ɛmu bu na nsɛe ɔbɔnefo no agyina to biara ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu yɛbɔ mpae yɛbɔ mpae yɛbɔ mpae yɛbɔ mpae lega shada badabadaba 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 lega da bragada lega bragada shada bragada lebra shada badaba regada bragada lebada bada biada badiada lebada bada lebada badiada bada lebada bada lebada bada lebada bada lebada bada lebada bada lebada bada legada bragada badaba legada bada legada brashada badaba yakata shadaba yakata shadaba yakashada badaba 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 that the power of God, in the name of Jesus. Anopay ye bompai. Yes, na srera de say Jesus. Kristo ma wo moja enkata me ne me fifu nyina so. Jesus. Kristo ma wa hoden enkata me ne me nuanom nyina so. Jesus. Kristo ma wo moja enkata me ne me fifu nyina so. Odofo ba bia wo bia ye bosa mpai say Kristo moja enkoramo enfamu nsie mframa boni biara ere bo busumi asia we yanimu Kristo moja enkata mo so. Jesus. Esane ne o bia yato akese yare bia yato afra mframamu Kristo moja enkoramo adolfo bue wano na bosa mpa na no pa we are praying kabara kuma lisa tete lebreke nerimando masata Father, we pray in the name of Jesus by the power in the blood of Jesus magada bragada cover for our lagada braza gada legada braza gada legada zagada bragada gada legada shada bragada legada gada bragada badabra legada braza gada bra
legada braza bada bada ba legada braza gada braga ba legada braza gada braza gada bra legada braza gada braga ba legada braza gada braga ba legada braza gada bra legada braza gada braga ba legada braza gada bra legada braza gada bra legada braza in the name of Jesus. Efe me no ye bom pai se Erade. Nia wasoma no so onso mensa. Jesus. Na abusuma ese wo yenimu yi wo be fa no so ehyira me. Me bom pai so se Erade ma wadom en connect yen. Wo bo sam pai na Erade ma na dom en connect mo. Jesus. God have so strange ways of connecting people. Bibi kitu ebi bia on netina ke bibi kitu ebi na when you contact. Divine connection. Mut mi kwa now then you bump into each other. Oh sorry na party biase eyi biase daily. Whatever means, God has a way. Obet me kwa dialogue na wrongly, or if Ruby no have sorry, wrong like the way and be cast and quite to me creating that. Rebon pai say kwanga nyankopon ahye say. Ube share oboafo that divine connection. Now we do enim kama wetumi anya bibi adu adumi aye nhira no Erade no mo. Orebo sampai say Erade no mo. We know that our God is God. Let our path cross their path. Let our path cross their path. In Jesus' mighty name we declare. Loma noa zabro adua zigadia. Luma noa debre gedebe antuaza. Patia. Leketo. Let our path cross the path of our destiny helpers, our ministerial helpers. People are supposed to bring to our life. Let the lines fall up to us in pleasant places. The next half akayenimi. Men share abuafo erade bia abuafo bia erade men hu abuafo won be boan ministry mo won boan asofodie mo won boan church kwan won boan erade amayen so dia kopempensu bia erade sha amayen erade the helpers we need, the destiny helpers we need, the ministerial helpers we need. Lord, connect us divinely in the name of Jesus as we stand, oh God, on this platform. Connect us globally, connect us, oh God, internationally, connect us, oh God, everywhere in Jesus' mighty name. Let our names be mentioned for opportunities. Our cause, brother. Yes, Lord. Ebusuafo ye bom paye, se Erade nya mi kura mu bia me entro. Erade asem se metro washim. O de bom paye se nya ukura mu bia Erade mentro. We talk about connection, we talk about spreading forth, opening up, enlargement. Erade ejedi na wudi ebri wo de bom paye se bibia ukura mu no Erade mani shira enguso, Erade mani shira entoso, Erade mana na hode entoso, Erade mane dwindle. It will not shrinkle, it will not collapse. Mad down, potent mad down, and hode mad down. No mo Erade mana dom enye kese wo so e wo Jesu dem e wo bom paye se Erade mani shira ontoni shira engu nya wuri ye nyina so e wo Jesu dem bom paye in the name of Jesus. Let us yield result. Let us increase. In the name of Jesus, we declare. Shapro kata zu antua braga dua ata lena mianto dizebrea itida daga dadua dage dege godogo de diagada dege de diagada 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 dege de diagada gada diagada diaga lega daga zega daga lega daga zega gada rega daga zega daga rega daga zega daga rega daga rapa repa matuapa rekatapa. Empire back when you're born say, may the Lord favor you. Lord favor. When we talk about connection and God help me to identify a helper. Favor count. Oh, Bombay say, no pay favor me. Lord, I pray that Lord revive, renew your favor, refresh your favor upon my life. Ma what dumbi and Tomiso. Ma what dumbi and Tomiso. I was just to them. Yeah, Bompire. Favor for acceptance, favor for recognition, favor that will bring us to the limelight. Favor in the name of Jesus. Kosha, le kosha, le kashada bragoa, le entuaza, le kashada, mazatebrea, manzabratua, le gada shabadia, regada
shadaba regada shadwata rekata madadaga ragadaga regada shadaba yantadiagada lega shadabra lega shadabra Lord favor in the name of Jesus Christ. Lord favor To make you proud, I'll never be more loved. Now your car will still be to me afre 0551667755 and now so 0270191971 na yene wabomu abompai divine connection ofra na we say Anidaso ni ye so Anidaso Kristo mu ananso ye so ye bisa we Anidaso we so Anidaso Kristo mu ebusa fo say ye Kristo mu ni ye we Anidaso a na chese ya bregu ofrefo edikan ewo amano so erade nshira o Hello. Hello. Anidaso Kristo mu yen kasa na ofrefi hin within Acho me demand me because I go from Korea. Yen kasa. Na mo kese. Amen. Na de bia muntu me meta radio so na yintumi na mo mompai na entene ya brabo. Amen. Na mo kese. Smo bompai na makai me. Amen. From our receive. Medjum. Amen. Yeah, hello. Hello. The Kasati MAMFE, Mamotubia, Nyamisha. Nyami Kupo Shiramo, the Paya, no Bano Pay, Ready Samopa, Nami Papa, Menena Babo, and then we have it in Fiba Canofo, named to a friend in Braina, or United States. When you mean they were in Fiesta, when you mean favor, divine favor, and you, the Samuel Pipe, Braina. Any on a solo wife need birthday no yeah the radio the bompa mama the bompa mama and yamin shira pa mama to be a FF MAMFE yamin shira of friend radio shira akwa ha Anidaso mreni papa so bin kamo so but so Joanna ni bin sira manfo yo yamin papa yamin shira mo Jesus. And I said, Mama in Kenya for Frab Beran. Yamin sure come I know Shamupa, no Mama Modina. I bring in our mother. Amen. Miss Sarah, they say, on coming and mamma. Nay, any man was it. Oh, your town for me. Omwa Majuma. Then you be dinner, Ebenum. Never send baby to be to rather memory in that. Yes. Rather may name wants to be free. Now your money is in our son. Rather son. Na mo so mpeja mo no ma nema entutu ye mama amen papa nyamisha o ohini nana Anidaso Anidaso Kristo amen nyamisha minu abema yenka se no pen pa ma bona de ani ye de radiasi papa de modern se ye de radiasi nyamuaka de no ye de radiasi se wo pa ma in the Mebusia. Yeah, the radiasi, bompai. What's it? Bompai. Yeah, bompai. Ready to for your course. Pija. Ayi bobo meja Anidaso amen yo kofo do afọ tizen wo hu ye pimu from and we are dekeke yeah the radiasi yo edija bafie oh akuma mungwa mi o na bibia ba bisabia mu famam Medi da Yesu so papa. Oso fo nyamin hiramu. Amen. Minya sentintin bia bo nyamin hiramu no hira kuma jima fo nyila. Na dia ba bisabia nyamin yama enyamin ko oye magana manyila.
Amuchi Odeno, and that's all. Yes. Let me pay you a solution. Amen. Amen. Hello. Yes. Anidaso. Hello. Anidaso. And that's how I should be income. And so, if I tell me straight, if I tell me straight to Methodist, your friend and TCC, the patcho me young pie one or pay me a thing, my mother, me and I are who can say, into Miss Strum, one pie, mamma, what's it? Miss Strum, Strum pie bomb. The patcho me that's me, I didn't cast some mamma, and I may a mob. Eradi Bompire, Yesu kabra shoziata lede shetua zabrakata leda shada gatike de intuata nano erade yari so erade O Yesu dimu gada braga da bra. O Yesu dimu. O Yesu dimu. O Yesu dimu. Amen. Ebusanfo kakra once 1 year in war Facebook MAMFE we yama kwaba eba komai yes Anidaso Anidaso Yesu Kristo yamisha papa nestre empaibo ama me ma nanu se rade mu ayen o ma yen ejuma ndinye ye ejuma ye ejuma so rade ma enyi na yen di mfanye nyame ejuma nya na wase Eradi Bompire de akwaba ejuma eradi akwaba bedum abusuan ne ejuma akokan watu wunsu egu ejuma so ma ensi wonjije eradi esewushira ensi wo mayiye na o mandi adanse kese enhye odi anunyam ewo Yesu Kristo din mu amen yamisramu that's Ebusanfo bi enso ewo Facebook aseni a message Quarshie lezi usua isoni yen eneko wa me support na onu anso say good morning, I'm watching you from Sakamine Accra Eradisha Mary K Asante Kufu minu abia Mary Eradias Nuje kan Kufodia future woni na Mary ofrefo wo hamaneso Anidaso Eradi good morning oh femi Abigail amen mpai de enwa ne yebo amatiefo ni na yere bompai Eradi bompai de Abigail high point of contact asre favor Yesu dimu favor nesro Eradi Yesu dimu favor kese nesro Yesu dimu favor ye Abigail da wase Yesu dimu amen Yamin ka hu yamin sha bebe What can't you do? Ofrefo foforo line so yema wakwaba eba okomai Anidaso yeah if I come down the body I was about the corner
You know, we're from the same, and radio no ya den pa nti Yesu wo lo ni kakra asem na kan na pacha ye nti obetime lo radio ni kakra but me have say the father cover with age ma over the is no go after on their boy and I'm the bobo time so you go after my liati ye bompaye ase Erade mu epon na Erade ma akwanya meto na nka ori wie Erade ama obafo ama watumi I establish agina Erade ye bompaye e de yenu ye hyonsa wo ye ma ye fe wo ye ma ye won Erade bu ekwan ma ye ye so obetumi ade nyina ye enti ne de to ani ma ebusuan ensro ma ye mama ensro se Erade wa ya broso wa ye ma edutwam ye sikase nshira kan se da ye de to ani ma wo ye ye de wase wa do nti amen. You do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It's gonna never exist. Na ye ka say yembre no aso abo sima edunu anum apawon no num 555 ebre na twam kra yentumi mfa afrefo bia biom nemu na ye ka say kwasi dai bomoden na ko asorifi kosom wo kai say Yakachi was the first half na twemu 26 Sundays na twemu ebia na one year point to papa second half we dey ma score line no ensesa kona kosom na okwa fanchi akese ema wosofo na kachi ni sinyami onhira no na nini na divine connection nini na ka ho bi woni wosofo ntam enye fefefe na wunye nyami nipa bone a eno nso bue pon ema wo na ye careful nso wo de ka osofu bia ho asema why careful esanse nini na etumi sisi wa kwan a wesese Erade bue mawo sanse so nipa no Erade asoma no na wodi na kosi dwaso na wodi na kosi abonten na we na utwa na wa hu se wa na woroto wunhira pon mu nini na emra yere bompai ne yesere Erade so omwa yen yenso nyame bia se ye hye no so no ye bekoso atwa adwena koso na yeje Erade di se obema wa dance kese yedintia ema adofo ne abusuanfo nyina mikase mebubodin a adaje obebo yen na yedamu nyina sis obibia no ene oni yembo mu bompai no yesure Erade se Erade ema nadom no so na yempai bo ayabo nanimu yi endu na dom enene sa a ode edum ye no emre mu maye empai yi mu yenya dance di akese ne yemfa nhye ono Erade din anunyam Erade nka ho na wotwi awon a obekwa adwuma won a ebekọ mmea eyiye bi party bi wedding bi ni nyina mu na Erade mama kwantu mu nhira no fo bibia nkomra nyame yadma joda ebesen ahia biom na yehia na Anidaso nko a Anidaso ewenfa ewo Yesu Kristo mu eno ho asem ene yedika na ye bi didmedi abawie unim Kristo a ye bompai se Erade ma hu na chikwan no watumi ahwehwe no na ado no hu ato no so nyame ye nokwafo otumi ade nyina ye na wode wo ho ebo no ho a Kristo bedomo oha ne tide mpo a dengara obedi amawo obia na moha mu na inhira ne wo se wonam oha mu a wo ye Kristo ni na wo ye Kristo ni na moha mu a wode na ye inhira bebre sanse ewie no Erade be ma ade nyina adi aboa wo ma ewie wo yiye menko oha mu esan asotwen bi a edawo so na mum ko ha mu se uyi o Kristo ni na wo hu ya obi ama Erade nka ho no ntie o no onom o midin e de osofo Natkins wo hu Nathaniel Kingsley na ye ware nti yo na minua Solomon Boatin na ne ye de adwuma no ebre o nyame adwuma next week besia hia kai se adwuma din bebre na wo okoman nini na interviews ahuru ewo mu talks ahuru ewo mu nini na betie bi Akwaba drive ne akike kan na obetie bi sports time ni na obetie bi na koso am we free ni nda 97.1 na obekoso aye nhira yedwen wo ho enti na ye no ewo ho Erade nhira no kan ho na oma ensi wiye nyame yadoma next week e besia hia Erade kan ye ho bye bye.